Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas anapauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day ta at tao. Adala nga rod sakit nan, kasta pa'y ti ugali na. Kabutang ko nga asitgan ang mga nobarsakan nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungot ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawon na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama de siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana na tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di dinamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo kadi. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di ka ba't lamakasara kan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat sa mo ti makasarak iti trabaho. Adda imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti boss na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nan. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Bak nang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kay ti asidag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may raram ka rita. Amok kay kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagit sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat, ti kinalaing kan kinatar mo. Tadamat sakit mo ang leukemia. Agyaman kakit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi sakit Tama bayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka malangan. Ti manawan ti awanan bain nga agom. Apay ngamin anadaanak iti kastoy sakit. Manungat hapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agaplay iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunagkanta kaduaan ka ijayan ni madam. Agyamanak, manang. Imbag maanong samti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan ang makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Manusam nga ta ti trabaho nga aplayam.
Amangan no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanusak ti trabaho, madam. Malaksid laang no, agdangran ti aywanak. Nula kat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akasweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruamak iti rigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras a panagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aisa iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay kumata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay kumaading ka. Kaday ta ti ruwangan ti kwarto na. Anduray ka, talokatak. Sino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Nasamit ka day, sir? Ay, suray. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mo't gayam adi na amot yar aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan ko nga amot yar aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just keka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwana. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yun kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na kat sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laang tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag ti tulang, sir? Kunakmat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko tinabuong abaso. Ngam agsubli aktumat laang. Agawid kan. Diyak kaya tikaskan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yo ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kayat ti agpa-ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kayat mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso kan ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir.
Nabayag ka din akatulong dito, manang. Nabayagan na. Manon natawan ko dito eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang. Ay saan? Nasing-singpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan, iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi jay sirok ti kayo. Andalat taarak iji lamisaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan ba't kit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay mo ti trabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo no tultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginatgatang mo nga agas ko. Wan, nanang. Amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag manan ako. No kastoy analam, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko. Gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, tanak? Pasensya ka yun. Ngam sa anak nga agbayag. Ang mga nooda kasapuran ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma a negatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yu lata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apo ko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan matkat niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta kamat. Apay nga anusam ti desperado ang masakit. Imbaglangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Ti kunak, sir. Aramatag ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon nga imbagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya. Sige, dita kayon, sir. Pinanawan na kon ti sinalbag. Tangsit mo't dayta babae ah. Nagtured ka na nang ibaga iti kasdya ka ni Sir Larry. Kasanukot bastos mo't manang. Hoy, babae, kunanakiting kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano papanawon na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mo ni Sir Larry. Kasano ko maanaturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jaymat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkasang matun. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kung akman, mapimanaw kan.
Anya pa'y lang ti araramidan nito eh. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amaagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy kano. Isuntumot lang amatayak. Gasto kan tuok tanasakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbalin na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipud na amuan na nga da sakit na leukemia. Maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay dalester. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibagadakit din. Nagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang ang matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka numat. Pagkwartaan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya. Kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot pa'y. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mat ang nagririyaw ni Sir Lester itangal daw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang abanag kat agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy kung maagpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y ang maalukoy dagiti bus tayo agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asaan ang mapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapu iti kasjay nga aramid na. Riniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti ungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kuna ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, no siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko kan ka, apo.
Saan akas ken ni Lester akanayon nakaryawan? Apay akas lamay kulkuleng ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak ijiigit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko mano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namot ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry, idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao, ngam gapo siguro, iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na, ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nakasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mga laiti panglabar ko kada kayo. Apay na itaaplanggana. Ipanmunsamat ni ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kaya ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minan di nakayat yang iyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas tatilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo'y kagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isa rumbang awatan ti kasasabna. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga min apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagkak mo't ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mo't alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka, babae. Makamuka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Ngam, naagong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kaamat. Iso saan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na ayo, sakit yo. Samot asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mo't nga rod no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigor man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisang mat na minsan idirinabak ko.
Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo kadita ipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to paikit di, abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Amang ano mayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat kadate yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngamin ti muna nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin arimwar. Sigod kat saan arumrumwar day ta pasyente. Tawan mo't ngamin ti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Adda di ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day ta babay. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag ajak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. At dalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud a patingga ti ururayak. Tapno agpatingga mo't ti sakit amarikrik-nak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan day ta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit titurungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam, no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat masawan. Kasano ti panagsagana, tapno lang iti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lester kan Trixie kunam? Rimwar ni Lester iti kwarto na? Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yung, madam. Kasano ko ma? Apay anakarupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti day a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti rupat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur-uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no, saan ka di? Anya kuma tinasayata pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige,
Panawan ka pa, itaad da aramidek. Na. Sinalbag. Awan samot tan ti umayon kanya. Nadya ba da caregiver ti inayunan na? Payakas jeti sa una. Adatan dito kwartom, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot tan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. Dua apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak napnapan dita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramid mo dayta. O may kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adamadi nga insawsawang ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya akong dayjay, Lester. Maawatak tinariknam idi. Isoan na ibagam tikas jay. Ala, o may kalatta dito ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Inkamutan nagpales. Taintag date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man la marabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uniwayan na denggan. Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inalukoy ni Trexie ni Lester amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngaming katawa lang ni Trexie tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan ang nagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trex kenkwana. Isu akayat na abalsen ti balasang. Iti may sang aldaw asimrek ni Trex iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man la marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di ta utak yo dagiti banag ang nasayaat. Orayan na karod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga.
Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay alasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay ije kusina. Kunakno da kayo. Ninga talari tinangirwari ti logan? Inakitaan ije kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti maneho ti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Indun kwan, agdaringunguak. Apoy adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isok ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ruti pa nakaduktal da, sir? Idi adu ti limitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susop ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asim mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman nak iti panakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugutak ko, doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ije kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Aldawan ah. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tan nagbuya iti TV ije kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggag ko nga minti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? No danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo no nangipanan na itilugan. Apay nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan Dori, ijay Dori iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adi na impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. May ka din nangalay ti kanan ni Lester? Ay, saan pa'y mat, sir?
Itaman pa'y. Kat sigud mo't amasapa nga umay mangala, tapatumarin na amasapa ni sir. Apay gay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madamapay ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan dapay analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akong dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso titinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat lahisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay dito'y lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaod iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital, wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor, wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo, Mat. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dita ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo, sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uri saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman akiti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samot kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, Lolo? Abang awan po ng impanti caregiver. Isaan na idanon na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, amang critical, Lola. Amang saan na madanon ni Lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Amang nalipatan ng timangas ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita. Amangan no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga min ti pasyente, kan medyo adagurigor na.
Saan may nga amo nga imayda dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti kurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga manugot nga agpa-hospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat na namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro mat gayaman ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldotin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanyak. Puwera laang no nabangsit. Sika talaga. Orayan niya nga oras, mga anak. Ta sa anak mat kang tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Ay, pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag tinegosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbaga, saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutimbagam ka ni Lola. Apay, anya lang na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakasmatan da ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Kas laki mol ti manok na tangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomiko makita. Sa nabalit, adamot ijan ni Trixie. Sa bagay, doktor ka nurse ti kasapulam ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak kan ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Manakibiyang mo't na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanun i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko ma. Tamayat itibagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag itibagim. 20 to 30 minutes kano, kuno ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan.
tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napanda nga rod iti ospital, adida impakada kada Claro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sapay ko ma, tamayat itibagik ti agas. Kasanuno saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag itibagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko ma, tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas, manmano sir. Awan ti kasi ti padasan, tapno maimbagan kayo. Kasanon, no jay ko na maman-mano, kat may saak jay. Ha? Apay? Mabutan ka, sir? Kasla asino ka nakaung-ungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. Ang dapat kami ni hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamay-may sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitan nyo man. Apay ko mga ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Yung kaya dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay may sana kat ada deprensya na, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak ang marikrik na, kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mat ti nurse. Duha ti Trixie ang makita ka. Mabitlaang nga ron, sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamat itibagik ti agas. Saan kuma, Diyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadagiti sumaruno akemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao amakemo? Kastagayam,
O sige, umuna ak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumarunuak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti Kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na. Ibaga na akas laagdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Oh, sapay ko ma. Tadanam na maamay magan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akiti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla, nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyar aramitin na. Sadot mo't ngamin na nagadal. Baka pa-stress. May mbaganak ko mga rudan, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no adaman saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din ita? Ibalon ka kada Sir Lester ken Trixie daytoy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami na balunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver ti mangmangan. In kayo ibagaday taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Amang ano pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagi ti trabaho. Tilukon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy? Saan mat manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kastagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay ka ta birtudan, manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no sa anak ka makaawawid, ah?
Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arudan ako, taginan aka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka dagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga Aiza. Dua dakit din ijayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ga restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay aklaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aiza iti ayanda Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay at Trixie. Mas daawakin ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasamak ijay. Anya dayta ang napasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, wan, sir, mapanakon. Inununamkit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di Trixie ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aiza. Imay gayam ni Manang Aiza. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadji pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga roden na mangan. May-mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo't. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad dagiti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. Dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbalay mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siya,
Impatag kulata ni Larry. Taawan basol na iti pasamak. Anya, tinaramid ko. Kaasimat ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aiza. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin na kita, Lola. Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agdudumamot anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aiza. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang ku itay bigat. Awan damutan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga, naganang pailang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam iji ospital? Anya, impanda iji ospital di nagadaw? Siya ka pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.